Early morning we got a call that there was fire noticed. Unfortunately, we've lost some machinery to the fire. But beyond that, there is not much of a damage caused. The fire is controlled. Any cause of fire? We wouldn't know. At the moment, I'm not concentrating on it. Only thing I know is the security who was here on duty unfortunately abdicated his post past midnight. We are trying to investigate whether there is some sort of connivance between these persons here. The security was outsourced to a government agency. Apparently, their services were not up to the mark, and we'll make some arrangements to review our security arrangements here. पण आता प्रॉब्लेम असो जाला की हांगा सेक्युरिटी आसता आमची आनी ती सेक्युरिटी गव्हर्मेंटान आमकां प्रोवायड केल्या एज पर तेंचो सर्क्युलर तेंची आमकां तेंचीच सेक्युरिटी घेवंक जाय तो सायटीचेर मिसींग आसलो ताका आमी ऑलरेडी पुलिशेन आमी ताका हँडओवर केला ताका आफोन आमी पुलिशेक दिला पुलीस ताका इन्क्वायरी करतले तेजे कडेन आमी हो इमर्जन्सी नंबर फायराचो इमर्जन्सी नंबर तेजे कडेन दवरिल्लो आमी सपोज तेज्या पयलीं उजो लागला असो 5:30 आमकां कळ्ळा पूण त्या पयलीं लागला आनी टायमार जर तेणें जर कळयल्लें जाल्यार म्हाका दिसता उजो तेन्नाच स्टॉप जावपाचो आमची न्यू JCB 2 वर्सां पयलीं हाडली ती गेली आमचे जो ट्रिटमेंट जे मशिनरी आसल्यो त्यो आमच्यो हे केल्यो आमची कितल्योश्योच क्रेटी प्लास्टीक क्रेटी हांगा आसल्यो त्योय आमचे उजो हे लागले आजुनूय आमकां उजो अदमास कितको हें जाला तो एसेस केल्या शिवाय कळपाचो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.